no bra mtatu esere rona jiro ko yaye nyama ye ya mucerwa idi neverizo butafai atiriyo chance yo kweta so erizo bani Easter man. Okay, yes, nchaka ntuza kuzo post Easter yes ubundi toka amanya tukubeta yesu nazo rwa kabiri tukubeta kukurya ahanyameze zo risho mu post Easter kare mpora mande ntuba ntukora obwishongoro busya munonga aza shahidi ntonda tubanze tumanye ekigambo branding intumense no ryokwe takwe branding ajogo mwana no branding ku branding niki hati ndukuza bagambira branding hazo amazina nushana nagewa amazina abakumanya Hussein Zodi konka agobzarwa ni Hussein akugiziwe yo mwana watoro yes so wajangu ngambara branding no kwetongoza branding no kwekwata keto mishoga abantu branding no kwekwata yahura umbantu abinji branding no kureka ngwiwe niwe Wanchenga branding nuko kugira ngo umuntu twarebe ikintu cyakwatira niwe ahike namanyangu ne cyawe niwogo yarebe kitakwatirine niwe ahike namangu kikabakeye that is what branding is nareba rogo nkeje mkanimanda yaro wareba karaza yero na papa no mangu ni tiveha okokwe ni cheche chukumaisa branding ico nyinecho okay so omushongozi nabasa kwe atakwe branding akatishire mu industry yitu branding omushongozi nabasa kugikora ata omushongozi wo yokwe oyine chikacha music cyo gukora no ine kuba na niwo muntambire yawe no tambira ka music yawe ninyenda kwa example iyo muntu omwe owura arebe okamanya ngogu natambura music yenka kwa kugikora Ray G no mshijara kora music simple okay music yora yeshongoreho music yora atambureho nico cyo kureba yanaza nkasho yeye weta kuza kujara y'ibijwaro byabeshongeze bakuteka amahembe mukareba asho yeye cyakozere akatamuka vest ki ya jware mpa ya suit that is how simple his music is music ngo ko yoro yeye nawe niko yayoro bo munjara kandi kutukurgayo katugumize nano turebe example yo ndijo muntu atari simple are complicated nka music yeye reba umushaka ambroy hona hora amushange cyarabe najwara naco no kucenga naco ni hip hop ahora amushange yaza kora music nagwari yo mu hip hop yaza kugamba nakugamba nka hip hop artist okay ejo niyo branding kugira ngo you act as you are, you act as what you are expected to be mwenu echo kugeza ukweza no kugira ngo umuntu yanakora nka genre ya hip hop arebeke hip hop tokanjira ngo kanku example iyo muntu kugira ngo no kora hip hop no jari suit it can also be branding tubasa kwa branding kugira ngo wayenda kutaboka difference konka umburyo ukabiye no yereka umuntu yakureba at first time akena mangu ni hip hop cyo no washtam just confusing ngo arakuke kwahura abandi konka the best option kabiye kugira ngo babeno yereka when DJ witagume konka najwara nka DJ to kubareba na makutero busata